Abusia on social media, my Florence Obinim aye din for some time. Yeah, yente nka. Ama Ghana fo ebisa se aware no wajai. Anase wonjai na so ko ma Ghana fo edi ene se sabre ya na so beto social media so. Yeah, wo Ghana fo back no sabre. Ena saware no bejai de wo eye bre a wo se wotu anamon. Na wo ja aware no de aware no kokot ko twetwem. Na empata ne ajapade bi wo se ne saka no. Ne nsa etimi aka na se wan ate sabre na se ekutwem. Na Ghana for say be hu say what aware no na say aware no mu sem say kopagya ne tibem dia ene sa abre no enya ade say obi a ebeka bia ma ne bisa abre a ye bu ni ne say wa ma be kasa no wantwe no ho na wo koso tena mu dia ne say wo no anepe ebi so e kire say aware de say ne tie bia no ntokwa wom eti say ye bu no say ye tete no say ye ne de no wonyi nani fisa fi metenti aware yi atete no afamu a wayi nani atena ho enya mu nkola miensa de enya wonye de ntena ho na won fa nhwe ne ma na busia san ko nyina ekoso na me no e ka say Prophet Ogyaba akodi enkomo ewo Aluta FM na busia wa biebie nsem so a enye nsem keto me pese obeka me ho na yakwakote ensem a Prophet Ogyaba edi tudwa ewo Aluta FM na yekono obemi asa subscribe to me so dem me too much DH aya no akai se wo de be on beka ho sa no upload it to the first person ya won se be dike aka but what try so oni omo beka sa oh maka ba akon de a kire ajagoraja pen e no no so kire me say ono kra o mama me kasa ono na o hya ase a wo kasa me kobusa wono so beka different thing me hu say yenja omo ye asono mienu na omo nya omo ntokwa omo ya be kakra no ombe dwoboko te say de me osofu ba ku ya dwoboko na say ye ma me kun ntokwa yes me misa wo we your friends say video bia ye so for ba ko a wono so em say Ghana for the nesia power so dum nya de kana sem about na ware sem no ho na em say the wife ebe su kire wo say odi o say ne wo odi a wo su kire wo say the name whatever na atono ba wo ba social media so aba bebo asaba make a Florence Obinim wo ba bebo sa video na adding na wo yes because the panel no wakasa private ban saying and a wo ye video anything they can say knowledge is power. Obi onima se me bia ni say I did what I am supposed to do as a matured person. She minimum bra ensemra. Okay. Councillor Lutro to crab because say I should apologize to Florence. And I maybe say nipa na I should apologize to ono kra san fa phone na o hira me. Nti menko ye den na menko pa na che eti said ye wo ho na wo me number yi wo fa ade bi mu a wonya kamafo wo fa phone frame ya na wa hya se na wusu ka che me say hwe nsem so ya san ko ka gu me so enti sa o say enti sa nkomo ka ne sa se sa na tie dia na ye sesa enye ni kwa so ba wo ye se na bi menye me no kasa sisi akura na asem se na ekoso se audio sa me nsa ka ye no ma mu kwatampo na mo me de kire se nipa na mo se enioma koyi ma no enioma nkoyi ma no ono ankasa na ka kire me se Ghana for nteme voice na se wo kine bi mawu a o ma hu se ade sei Florence ankasa ne kai wo pa wo koshia na abusa no omo ankasa camp na ankasa frɛ no say adan na wama Ogyaba aye wo sei wo se da bi Ogyaba wonya hwe eye nia na m say omo ye nhunu isi me mpekasa ni ntime nkasa ewu nipa mu bebre saa na me hunu ne say ono na ebetimi aka ma asem bia ye dey e dia ma me because when me say issue da hodada ne nso me kan say me tete say ono nso o de bebo so a nso meye ni bi atuaka because say ono de no na ni da ho e no ye me saa me ma obi ko e ko ka kire ni say unua de wo de aye mi eye me ya o say no forget it na no we to me fu me fa futu nti say wo de aba say me so me tu fu asem ni nyina ni say obi wa ye made ma so ma se ye mra me ka kire say de wo ye yi anya me de egu me hu fi ama me members bi agyae nti ke be ya sanko gina so dem hwa akoda ne wa na me members na o mu hu so o mu feel bad o ma dwen ne nsesa wo say eye futuo na odi to me was it last year asem na last year mu asem yai
na say oh to me for okay fine no two for no be do whatever odi whatever who share video no there na wa pe video ni gina wa hwe who share video ni pe o bete de make na say nti wono so de ba ye na o ba no so hu ni say na che say me the right person o betimi esu a kire me ampa so say me bo na nu mu asem kakra say enya de say ne ho to no na say hey Florence me esu say no ma bi koso wo ho a twa say prompt ni wura anywhere ni ba ne ho so say esuna so fudie na esuna ware Yesu kura hu ni say awade ye difficult thing to was say heaven ho awade ni ho omo de ma bebre tata Yesu say on pe bia on pe case enti Yesu a twe ne ho afra awade mu o de ministry nkwa na ye adwuma ye ya pension awade aba be ka ministry enti osofo bia ni ho ni ma awade kosi ase ye den a obeti oba ne na so oba so ye den a obeti a wona so ne ye futu afra ne ye koye ni eniti oba ni su wo dem mu a wo system ni jaina wo wu a Yankopon bebusa ni moja afi mu eti e ma me nkotu ho anamo etwa se mtu ho anamo bitu ho anamo wie ye enye na oba no ne nkwa atenase a one nam ne ba bi fefefe me no kasa yi asem a me de ba beto abanti se minika ye ma ni kai ohun se ties ne sense ni ko ye ma ni kai mo ohun se ye tu engine esom ya na ba abro ka so ni ka ujidi fi Florence Obinim kaso o kaso ni ka me ne wo mo ye nka nsem bibire me ne wo mo ya tena adi nkomo anti na issues bibire wo ho ansa na we ne ba beboso nti ansa na ye ko ba hye mo aso dem no ye din kan de signal bre ne say ene chairman say okwa asori a obeba hye na mse yu ne da na se feed that assembly no eti camp ho ye frame ya ka chem say chairman say ene ekwa asori a obeba hye nti me na me ya we say ekwa hye e dey na ba ye won invite you woni fie a wo de petu pre e ko ho no ma wo ko ye pra na why that's why invite won fie eno na ma me kasa bebre me obi a wo twa ntroto me so pe wo no mo kra na we security no kra no kira wo say bi ani mo pa mu musa na yire ba wo ko do ho me si no kre me ko ni fie unannounced enye unannounced mi twam akokora no sese mi twam ko na me fa ne sa ade asa na ma ho ama mesra na one me nkase ba wo ba East Legon me bo wo East Legon me wo East Legon me ne te ben e na wo frɛ no e na me hu ne signboard na me frɛ e na wo frɛ no me frɛ no na me say wo signboard si o wo say e kwa house na me tie na me wo fie na me wife kra so hwehwɛ wo but no we invite you pay awon ko ye me ne me nko ni fie da me first time invite you wo so da there be o invite me da enti the first time me ko ni fie ni sa da abra wo frɛ no say wo da ma me friend say me hu ni signboard no and wo say wote hwa okay na me say ade asa and wo say me mbra na me e ben hwa okay me du kwa so ye bie do man enti wo mo fie around what time no na ko bo be say nwumire be say 8:39 okay itu do ya ye bie do you do what ye bie get am any chi o di free so baba be hia me any je okay any je po di free so baba be hia me no boy say wo fie ho nyina omo bie me no omo nim say asema papa yi ka say me du ho kra na ompese obi bie ti ma nukure bi anim sometimes no we no obi nya asem a papa so waka asem bia na efeva na wo de nukure na nkasa akote baabi me du ho he was so happy enu enyame anim nukure ni wona na yire omo receive me yie de me kwota omo private hall e be omo bedroom ye di nkomo sada no ye di nkomo a me sori akokro se ama me nko ukwa jaye nikanika ye di nkomo a e kobo anajo 11 something and sana me be free ho and was ye ntwa picture no man and wife Jean phone twa picture ma adwena ma so me de minim say eni age Ogyaba ba mfie dia it was ye twa picture ma adwena bi ama so me so me ntwa picture ni bi because me hu say akwese oni asofo na so woni twa picture ade na won so ukwa what the yede ena men kyerɛkyerɛ me ho na me nso me ntwa picture ni bi saa na me pa kyerɛ nti wo twa picture no ena wode kwa asɔre na wode kwa kyerɛ Etabusia prophet Ogyaba den sam no ana wode akwakoto dwa awie no aso se wo be pachew anase wo pachew se ne wo no e kyerɛ se bishop Obinim ye na de ma ne ye ne ya na wo soma ye call sen kan sem wo kan no san sesa na no na wan sesa na no na wode asem ne to wo na enne bishop Obinim asem ba ya wagina no so na wo no so ba be ka bi e de a kye no saa ana Ghana fo e kyerɛ se Florence mpo
ama abonti ameka na se Ghana fo wo akyire tie nsem na hu se ekwan a wo fa so a wo de ya ade no se mpo o de audio ni ma wo se ka wa meka bra wo de ma wo de beka na bra wo ni kunu asem aba nti na se wo ba beto asem no mu enkyene e de atie ni kunu ne hono no na Ghana fo e kye se all things being equal why so for need se nka wo patche wa na nka ense hwiti Ghana fo nsem bi ya wo mo ka ye after say Prophet Ogyaba ekwati interview ewo Aluta FM no eno ne busuafo me de aba beso na so woni Prophet Ogyaba eya adwene se wono de e bo ne pa wa ye na dwuma wi enti woni che opebio ne mu masedampo e na wo hwehwe e de Ghana fo ene ye mame Florence Obinim ho anaso se anka won pacho na asem no so se etu atwa etu entwa kra ne nyina no ma ye hu ewo comment section ho all the social media handles no too much gh o subscribe like ya share na social media makra Ogyaba aba ma asori wa ba mi fie na oba e kra na ma bom pa ya ma ni ade me te ye first na am ka che na wife say unia o de me akoboki ya na nje woni ne nkasa say sala wi sala wi atwam na it's repeating itself and then bitterly complain che na ye say yo ye na mpesa na mpe eno ne kofa ensensem bi ba ye ma wo ka say on kasa me hubia na say fa on kasa me hubia ti ma asem ne ba ye na me nya information say wo say wa asem ba obeba hye pa na msi yu mate eda na se asem ni nyina ni eti de na ni da ho na wo de ye me no eno na me so mani da ho na me so de ye ni bi o ka bibi say ase wo so o ka say wa sorry ba ye se be stupid o se bibi za did you say something wo hwe video na ni nyina be ka kire asofo obofo ni afa backdoor aso bunti mpese meka ho asem bi ya solve problem na fi ho ama ono so ato na brabo so me so ato ma brabo so upeja ntokwa bi se nka wo hia na nka bo bepo wo se bi wo so wo pe place bi o ka bibi za bi mankasa ono dia mankasa mi hia na ye be pe place bi na ya bi mankasa na emom se de na ne nkwala ni bi eye ne ono so ba out baba be ka se braha no bra obi aso abobra o nipa nkasa bebre I think some video back could be a me who say Jankutokra e Jankuto so ba e baba be kire say ye fa yakodi nyina ngu ho na se mate ase e wiase nya beje die TB je shu amu nyom be ya so nyina omuni ho eti ni hu nyom bi say ya na mbusam sa ade ya nyom ya pipiri hu da krope no agani nyina ho eti edu ba bi ani ato nyom ni bia gu fi du ba bi ani ato nyom ni bia gu ni obi a ni do ni papa nti se mi hu so obi ye made a mbusam sa I don't deserve that. Don't deserve that. Ebusiafo your prophet Dr. Ogyaba and while explaining things for you guys to hear him well and not be able to talk on that you see there or say your friend say I saw from penny for omakasa mazisi adjubre aba nti social media for no mo keka nsem bu no njai afi na ebi mu nso akohua ye video no obi timi ba Ogyaba wo me ne obekon o bra na me ne wonko me ni time me ye madwuma wo ni time uni time a for asem ko anope na your friend is saying what you call it madam Fudi said in video the video na say all the ukoye live na night watch o friend so me pick na no sha ase o friend me na me friend no say wo mra so because obeye video say obebubu ye gu fom obedu Monday no obebubu ye gu fom obebubu wo de ne members ne say omubu ye gu fom me ne night watch omubu ye gu fom anti na night watch so akọ kana asem ana say night watch so no so asem na ne hobom enti me ne mienu ne say obebubu ye gu fom na o hwe video na me so me hwe video mi gigabyte say omubu ye gu fom pa dia ne de besi rechi o ka na wo ka chere say na no ya dodo no mfiri ai ti wo ka sa na me say na no ya dodo no mfiri so no nko because me edu ba bia ho enye se bia na me kasa se me penentoko I wanted one thing say sa dia me ya wo na ya wo ya fa che me ka mi twa so mo kasa we chire no obi are no apology bibia te to di bushia and was it on phone it was on phone and I rev on phone ya kasenti ya so bibia ni ho bi ne nkwala no
ene me nkwala no ne wo mu ano mo ankasa toto mane when am say sa line na twam omo ko mu koshia no mo omo kasa ne de mo me jata Reverend Obofo 1 panyan stamp sisu kren wasolve Ogyaba ene Obinim problem no yedana se sisi ya de bibia ni honom I hope say when you invite you na sorry obekwa ko picture oh adai you invite me maybe a mission ni bia ochia me me so machia me chia no so a no so bachia me okay nice one why woni abema councilor Lutro so jo say councilor no ni masem the way a councilor oba ba kan asem no me bisa question bi say councilor Emmanuel J ena what say waya ade bi a anka I think say obey your investigation obey your cross checks and where and send we jump to conclusion say so ma wade ni bu a na ni Ogyaba na agum abra we ya aware say nipa na din kan ba ne platform so aba be kasa say o stay back na o kan so o stay back na that time I was not in the picture that time no I was not in the picture nipa na ba bonten say na ko so nti o stay back that time ko na me memu na council etimi I ignore sa stay back ni nyina abra we ni tria se be ma stay afri na busua ho na chese bibi ikoso wo say why ignore ni nyina na mu ma gwade ngu a eyeme ni nyina ne se wo se ma ba bebo oba ni audio na audio ne se ama me kwan ka mebo at least I was able to save a soul because by then me pe me ni obi a owo me contacta o nu ne se so su kire me a betimi aboa sem wo su kire me na mentimi amboa no na kan ne yete ya se wawu a na kire me ba be kan se ni pa ya wawu yi me kura wo send me audio kan se me ma Ghana fo ntene ne free sense some no mo kagu no so ente saa wo me no kasa sisi akọ hyedam mi nsunu mo mi wo ni ese twa ntron so ayede atome so me ma Ghana fo ntene ne me ma Ghana fo beteni ni wie ya nipa ne di ade asende me no ono ankasa ma me go ahead na asolve issue ama obi baba watena sem yese me nsan konko pa nipa na wo so ma me na achew who does that nti I think say counselor sometimes no yes obi amwa we saying ya dey say ebia also can be say it's a payback time ora for ora adenti na me kan ora for ora me masem ne ba ye me soma mpanyifo mo koka kire ne say ade na wo de ye me no enye etinkebe ya sesa wano wa asore hwa na me mpanyifo ni di ya wo se wadi du o matam wo se wo tu mefo enti mefa amemfa no no de ye ba ye na me tu ne fu bia wo se mi yai ahwa na abura futuo masem nyina nie masem nyina nie eya futuo na me so mi tu no na de na me de me obi wo kwan so otu mefo na me de me ni kwan se mi tu ne fo who does that eya sana na you are just taking sides it's unfair it's unfair wo beka se bia Yesu anko onye sa hey Yesu say eja fa che won na onim de wo ye what about the onim de wo ye Yesu say eja fa che won na onim de wo ye hwe nkofo mu ye Yesu bone a Yesu ja mom ko wu ebi ni Judas Bible ni di adanse se wo ma ne ho kwan sometimes obi ma ne ho kwan what the ade bi diwa is intentional you need to pay him back hono ma ora for ora no enya djuma edu ba bia Bible ne ka se enwa wajimifo no wa ankwaye se wo no edu ba bia o se buajimifo no no wan hu ne ho se wo ye nyansafo Yesu se jafa che wo no nim ye wo ye what about you nim ye wo ye wo bia wo nim ade a wo ye nti wasoma ase e mra meka nkyerem se ene obeba ahye me pa wo nim de wo ye anko atonkra wo nim de wo ye anko atonkra eno na counselor wo nim asem ni onte ase no jump to conclusion says so ma wa de ni bua me one I was saving the marriage I am the one saving the marriage okay so ma wa re no gua den o ma wa de ni gua e Ogyaba ene asema counselor kan no e go counselor wo kasasa yey wo kasasa the way I'm respecting pa sa statement na wo kan no I prefer say anka ombra out no ombra me ka say na minimum asem no asem ya me kati ya Dr. Ogyaba idea on fanche me like I will be glad like I will be glad because I quite remember saying the spiritual father
efia so asnega ni nya issue efia sha so did na tema me na mfa back door free efia menye jai for the sake of me minti for any to me I say papa mate wo twa so me de wo spiritual father ma fa back door me jump to conclusion but me de do me so no wetin ya banting video so ba be cast so ebi mo what you go it's a strong statement that he's not supposed to make such a statement when you're a mature person educated person any cause will make his statement no wouldn't himself our voice so whatever he says now ebe ko sisi na wa ba be cast as we dey ato say obi mo what you go abro mo what you so ekonkon ho a o mo akasa solve mo case back door ehye de na de ba be sha me kon nti medi ne ho yaw and me can pefe bible say yes we do ehunta I am so mad at him so beti asie no ohunu say asema me ka che me nua Ogyaba ide enye o be ka so ye sorry fine on ka so ye sorry amate but me so me de ne de na twentwen so an ka so ye sorry me so me de ne de na twentwen so say aha wono so ontoto ne nyoma yi me so ada me nya na asem no me so me kan say de o kan ya Abusia Aluta 92.1 Asemo wase me nkonko pa Florence Obinim chew ni pen so ono na asoma me say so wa magana for ante me voice na me wu a nyam me bebusa moja na firi I was in a train oh Amsterdam me hu so say hey say obey wu sesi a pe e chiri Ghana fo hunu say san wadi beja me a makwakọ ye panyi kwase a yei ene ya tutu wie ye enye na afani afa nyina o mani age a o mudi o monko mo back door enti boni be na maye wom boni be na maye wom ni ye wie ya o mudi o masam o back door yi enye fe o man ka se di o masam o back door fe obi atan ba bi na mom se ba akom na mefiri mu de at least I was able to save a soul eno na etwa se counselor o temase wo ho nti me busa ne say me nkopa na chom ekwan ben so me nya ne say wo di asem so ma anu makwa akwa ye awie so me san ye sorry who does that oh answer who does that Entabusia prophet Ogyaba nsem a woka na yesuguso ayi say wo kire say wono de woni chewpa bia e de maye mame Florence Obinim fi say ne wo ye no eye pa na ye mame Florence Obinim e ball no na pa na wo ball no so akwa ye adwuma na bi enne ye hu say adwuma no aso aba wo kire say ye mame ene ye papa ntam no sa be de asomdwe ayi ni ti a wo mo kana sanka wa mama ye a e bia na ka so bi akwa kwhwene kwa na Ghana fo say ye we ye mame ye a nsem na o record ye no what the man and no kasa oni bloggers so e wo contact it say no kwan pass the prophet Ogyaba eka say maame ne share that audio no the man say won mo na won ka e ma Ghana fo ntia na ase woni ye ba penny rush ko ye interview Ghana fo te and someone wo kan ye e ma wo ne ba bisu ye it ka e dey na e so say ye maame no wo no antimi ma me kan nsem a age say wo the first of Ogyaba so ansa na so for Ogyaba de nsem no aba beto monte so Ghana fo e say nsem no Ogyaba be kan ne de entremu ya wodi be o mo hweda ne nya dwom tese ebia na wo record maame no na record na wo record ye no wo bobo ye ne bia na akwakoye infrastructure de amano but se maame na kasa de audio ni be ma ne se o mo ma Ghana fo ntia ko no abetinya kana asema ma Ghana fo ne bi na ho no Ghana fo kire se o mo hweda ene prophet Ogyaba enya agensa na so musia o ko so di nkoma enkomo no ensem wo mi pa